ditët janë shumë të vështira. Και θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους του Θεού. Dhe për njerëzit, për fëmijët e Zotit, do bëjnë akoma më të vështira. Πρέπει να μείνουμε στο λόγο του Κυρίου. Duhet të qëndrojmë në fjalën e Zotit. Έχουμε ανάγκη τους αδελφούς. Kemi nevojë për vëllezërit. Είμαστε σώμα Χριστού και μέλη Ελλήνων. Jemi trup të Krishtit dhe pjesë të njerit të trupit të Krishtit. Δεν ένα μέλος πάσχει, όλο το σώμα συμπάσχει. Nëse një pjesë e trupit është dobët dhe ka problem, tar trupi është në dobësi. Δεν ένα μέλος χέρι, όλο το σώμα συγχαίρει. Dhe kur një pjesë e trupit është në gëzim, tar trupi është në gëzim. Αν εξετάσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ μας. Prandaj duhet të shikojmë marrëdhënien që kemi njëri me tjetrin. Δεν είναι τι μας έδωσε ο Κύριος, Nuk është se çfarë na dha Zoti, αλλά τι κάνουμε εμείς για τον Κύριο και για τους αδελφούς μας. po çfarë bëjmë për Zotin dhe për vëllezërit tonë. Που θα έρθουν να πούνε εκείνη την ημέρα, εκείνη το όνομα της προφητεύσαμε, ξεβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά. Në atë ditë do themi që erdhëm o Zot, nuk profetizojmë në emrin ta, nuk hoqim demonë. Ο Κύριος θα πει, δεν σε ξέρω, ποθανίστε, φύγετε, μη πράττετε στην ανομία. Dhe Zoti thotë që ikni larg nga meze, nuk ju njeh, thotë sepse ju bërët pa udhësinë bërët. Σημασία έχει πώς οικοδομούμε το σπίτι μας. Rëndësi ka si neve ndërtojmë shpinën tonë. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, Pali në letrën e Efesiut thotë, δεν είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Nuk jeni të huaj në këtë vend, por Δεν είστε ξένοι και πάρικοι, συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. po nuk jeni të huaj midis njëri me tjetrin, por ju jeni thonë jeni shtetës së qellor. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών. Duke ndërtuar në këtë themel që Zoti ka vënë këtu. Όπου ο ακρογωνίος λίθος είναι Ιησούς Χριστός. Që guri i qosës që është Jezu Krishti. Με το οποίο όλη αυτή η οικοδομή συναρμολογείται Dhe tërë kjo ndërtesë që ndërtohet σε μια οικοδομή που θα είναι σύμφωνα με το θέλημα του në Κυρίου. një ndërtesë që duhet sipas vullnetit të Zotit. Και σήμερα η οικοδομή στις κατοικητήνων του Θεού και του Πνεύματος. Dhe juve do ndërtoni thotë si një tempull që do banoj frymën e shenjtë. Αυτά ξέρετε τι σημαίνει. Këto e dini çfarë do të thonë. Κύριος μας έχει δώσει όλα όσα χρειαζόμεθα Që Krishtin, Zoti jona ka dhënë gjithçka që ne kemi nevojë, να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού që të jetojmë jetën e Krishtit και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Ουρανού. dhe që të jemi në mbretërinë e Zotit. Τον έχουμε πολύ ανάγκη τον Κύριο. Kemi shumë nevojë Zotin. Οι μέρες είναι δύσκολες. Ditët janë shumë të vështira. Ο Κύριος λέει είσαι δικός μου και κοιτάξτε τη λέει στο Μιγά μας. Zoti thotë Το Μιγά jeti κεφάλαιο ti του timi. Ισαΐα. Në Isaia, Διαβάζω από το 1 μέχρι το 5. Migama. Σελίδα 652. Në Isaia, kapitulli 53, Μιγάμα κεφάλαιο, ke dhafju? από το 1 μέχρι το 5. Nga 1 deri në 5. Kush i ka besuar predikimit tonë dhe kujt i u shfaq krahu i Zotit? Ai erdhi lart para tij si një degës, si një rajë nga një tokë e thatë. Nuk kishte figurë as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njëri i dhembjeve, njohus i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja. Ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë ai mbante sëmundjen tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rahur nga Perëndia dhe të porulur. Por ai u shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtu për paudhësitë tona, dëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të dhe për shkak të burratave të tij ne jemi shëruar. Amen. Θέλω τον έχει Κύριος ο Θεός, ο δημιουργός σου Ιακώβ, Si thotë dhe Zoti thotë që unë thotë Zoti tant, Jakob, ο πλάστης σου Ισραήλ. ai që të ka krijuar, ai që të dha jetë. Ο Κύριος μας δημιουργήσει και μας έπλασε. Zoti na krijovi dhe na dha jetë. Πιστέψαμε στον Χριστό και η ζωή μας άλλαξε. Besuam në Krishtin dhe jeta jonë ndryshoi. Είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστό Ιησού. Jemi krijesa të reja në Krisht. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας, να ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε. Kjo ka shumë rëndësi nëse ne dimë se ku besuam. Δεν είμαστε άνθρωποι του κόσμου πλέον, είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Nuk jemi njerëz kësaj bote, por ne jemi njerëz frymërorë. Δεν συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωποι του κόσμου, Nuk sillemi si njerëz të kësaj bote, αλλά είμαστε άνθρωποι του Θεού. por jemi njerëz të Zotit. Είσαι λέει δικός μου ο Κύριος. Thotë Zoti, ti je imi. Ανήκουμε στον Κύριο, δεν ανήκουμε σε αυτόν. I përkasim Zotit, jo kësaj Ο bote. Κύριος όταν είναι μαζί μας, Dhe kur Zoti është me ne, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. as edhe njëri nuk mund të jetë kundra nesh. Ο
Έχουμε παρησία στεκόμενα στο θέλημα. Dytë kemi guxim që të qëndrojmë në vullnetin e Zotit. Έρχονται δύσκολες ημέρες για να δοκιμαστούμε. Dhe do vinë ditë shumë të vështira që ne do provohemi, Για να φανερώσουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. që të duket nëse jemi fëmijë të Zotit, Γιατί ο Κύριος δοκιμάζει τους ανθρώπους. sepse Zoti i provon njerëzit e tij. Τα παιδιά του θα περνάνε την παιδεία του Κυρίου. Fëmijët e Zotit kalojnë mësimin e Zotit. Η πάσα παιδεία λέει, δεν είναι πρόξενος χαράς, Çdo mësim në fillim nuk si gëzim, αλλά λύπης. por trishtim. Ύστερα αποδίδουν στους γυμναστέντας δι' αυτής, Por pas sa kohës në ata që qëndrojnë, καρπώνει υλικό δικαιοσύνης. marrin paqe, frutin e paqes, të drejtësisë. Γι' αυτό λέει ο λόγος ότι όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, Prandaj ku thotë të fjalë e Zotit kur ecën mbi ujërat, μετά σου θέλω είστε. me ty do jem. Όταν δια των ποταμών, Kur je në për lumë ecën, δεν θέλουν πλημμυρίσει επί σένα. nuk do të mbytin. Όταν περπατάς δια του πυρός, Kur ikën përmes flakës, δεν θέλεις καεί. Nuk do Δεν digjesh. θέλεις αυτή η πρόξη επί σένα. floka nuk do të djegën, Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, sepse unë Zoti tent, ο Άγιος του Ισραήλ ο σωτήρας σου, i shenjti i Izraelit, και shpëtim tent, την έγκυον σου την εθνική της ΕΒΑ. Διαλύτρων σου, që të unë të διαλύτρων σου έδωσα για σένα. të shpëtoj. Po. Αφού του αισθάνεσαι πολύτιμος ο οφθαλμός μου, αφού του αισθάνεσαι πολύτιμος ο οφθαλμός μου, Disa qëndrove para sytimi i rëndësishëm, εδοξάστηκε εγώ σε αγάπησα. u lavdërua dhe unë të desha. Θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου Do të jap shumë njerëz para teje και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. dhe shumë popull mbi kokën tënde. Λοιπόν, ο Θεός έγινε να κάνει ένα πολύ σοβαρό έργο μαζί μας. Pra Zoti ka bërë një vepër shumë të rëndësishme me ne, Οι δοκιμασίες είναι μέσα στην πορεία μας, στην πνευματική. dhe provat në këtë jetë janë në jetën tonë, sepse kjo është jeta frymërore. Αν ξέρουμε όμως ότι ο Θεός είναι μαζί μας, θα τα ξεπεράσουμε όλα. Nëse dim që Zoti është me ne, këtë do t'i kalojmë. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήθελε ο πάντες να προσεύχεστε και να μην αποκάνετε. Zoti thotë, Krishna thotë që ne nga të lutemi dhe të mos humbasim besimin dhe të mos bëjmë poshtë. Γιατί όταν δυσκολεύουμε, όταν έρχεται η δυσκολία στη ζωή μας, Sepse kur vjen vështirësitë në jetën tona, και εμείς θεωρήσουμε ότι δεν μας ακούει ο Θεός, dhe neve shikojmë që ndoshta Zoti nuk është dëgjon, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε την όρασή μας στην πνευματική. atëherë ka një rrezik të madh në që të humbasim. Μίλησε για τον Shikimi άλλο frymëror. κοκκριτή, μίλησε για τον άλλο κοκκριτή για τη χείρα. Themi për shembull për gjukatin e keq. Ζητούσε από τον άδικο κριτή να δώσει λύση στο πρόβλημα της χείρα. Ajo gruaja që ishte pa burr që vajte në ky gjukati pa drejt, vajte që të kërkonte që të drejtën e saj. Αλλά αυτό δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτήν γιατί δεν ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο. Por ajo nuk deshte të mirëse me këtë gruan, sepse nuk ishte një fytyrë pa vlerë, s'kishte ndonjë vlerë. Αλλά αυτή συνέχισε να χτυπάει την πόρτα Por ajo vazhdoi ti trokaste derës, ti gjukati që ishte pa drejt. και ήρθε η μέρα που ο άνθρωπος αυτός είπε: Αν το Θεό δεν φοβάμαι, ανθρώπους δεν τρέπομαι. Dhe erdhi një ditë që ky njeri që tha, edhe pse nuk kam frikë nga Zoti dhe njerëzit nuk të problem nga njerëzit, Θα κάνουμε δίκη στην υπόθεσή της. do bëj drejtësi në këtë çështje të kësaj grua. Και ακούσατε τι λέει ο άδικος ο κριτής, είπε ο Κύριος. Edhe çfarë tha ky gjykatës i pa drejtë. Ο δε Θεός δεν θέλει καν την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Dhe Zoti ton nuk do bëjë drejtësi në çështjen tonë. Τον πόνων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, Ata që thrasin ditë e natë, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. edhe pse ai bën duri me këta. Ας λέω θα κάνουν την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Dhe Zoti thotë që unë do bëj këtë drejtësi në këtë çështje shumë shpejt. Οι εκλεκτοί του Θεού Të zgjedhur të Zotit. και ζητάμε από τον Κύριο τη μας δίνει. Dhe kërkojmë nga Zoti dhe Zoti na jep. Μακροθυμεί για μας, γιατί ξέρω ότι έχουμε αδυναμίες ελαττώματα. Dhe Zoti bën durimin sepse e di që neve kemi shumë dobësi. Ο Ιάκωβος λέει: Dhe Jakobi thotë, «Εις πολλά από το εμένα πάντες». ne të tërë shumë kemi shumë gabime. Αλλά αν μένουμε στην προσευχή θα μας απαντήσει ο Θεός. Por nëse qëndrojmë në lutje, Zoti do përgjigjet. Το ερώτημα είναι όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη επί της γης. Pyetja është, kur të vi biri i Perëndis, do gjej besim? Γι' αυτό πρέπει να το προσέχουμε ιδιαίτερα. Dhe këtë do ta kemi shumë kujdes, Επειδή βρισκόμαστε σε δύσκολες μέρες, sepse jemi në ditë shumë të vështira πρέπει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε στο θέλημα του Θεού. dhe të shikojmë të tërën neve brenda nesh nëse jemi në vullnetin e Η Zotit. σχέση μας με την εκκλησία του Χριστού με τους αδέρφια μας ποια είναι. Marrëdhënie me vëllezërit në kishën, cila Η është? σχέση μας με το Θεό ποια είναι. Me Zotin, marrëdhënie me Zotin, cila Δεν është? θα εισέλθει στη βασιλεία του ουρανού μας ο λέγω προς εμέ Κύριε, Κύριε, Nuk do hyrë në mbretërinë e Zotit ai që thotë o Zot, αλλά ο πράγμα το θέλουμε του Πατρού Πάει. μας της ουρανής. po ai që bën vullnet atit tim.
Αυτό μάθαμε και αυτό συνεχίζουμε να μαθαίνουμε από το Πνεύμα του Άγιο. Këta mësovëm, këta po mësojmë nga Fryma e Shenjtë. Δεν μπορεί να σε οδηγεί το Πνεύμα του Άγιο και να ζεις μια σαρκική ζωή. Nuk mund të udhëheq Fryma e Shenjtë dhe të jetosh një jetë mishore, Γιατί διοικούμεθα από το Πνεύμα του Θεού, sepse neve udhëheqemi nga Fryma e Shenjtë, το οποίο κατοικεί μέσα μας. që qëndron brenda nesh. Δεν είναι δυνατόν να σε οδηγεί το Πνεύμα του Θεού και να έχεις προβλήματα με τον αδερφό σου. Nuk mund të udhëheq Fryma e Shenjtë dhe të kesh probleme me vëllezërit. Αν δεν έχεις καλή σχέση με τους αδερφούς, με την Εκκλησία του Χριστού. Mos kesh marrëdhënie të mirë me vëllezërit, me kishën e Είναι Zotit. θέμα του να τα προσέχουμε ιδιαίτερα. Këto janë ta tema shumë të rëndësishme që duhet të kemi shumë kujdes. Βλέπουμε τον αδερφό και να γυρίζουμε το πρόσωπο μας αλλού. Të shkojmë vllajin dhe të fytyrën tonë na kthejmë nga ana tjetër. Πάμε το τέλος της Εκκλησίας. Fundi e shafër. Φρονίμως λοιπόν διάγεται για δρυπνίτες της προσευχάς. Pra me kujdesi shumë të madhe duhet të qëndrojmë në lutje. Ο Παύλος λέει να εξετάσετε την αγάπη μεταξύ σας. Prandaj ne duhet të shikojmë për dashurinë brenda nesh që kemi me njëri tjetrit. Η αγάπη θα μας πάει στον ουρανό. Dashuria do na shpejt në qiell, vëllezër. Γιατί είναι διαφορά μας με τους ανθρώπους του κόσμου. Dhe ky është ndryshimi midis nesh dhe njerëzit që janë në botë. Ο μόνος χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει αγάπη πραγματική Vendi i vetmi që ka dashuri të vërtetë είναι η Εκκλησία του Χριστού. është kisha e Krishtit. Η αγάπη αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Dhe dashuria kjo është dashuria e Zotit. Βλέπουμε τους ανθρώπους που δεν στέκονται στα αξιώματα, τσακώνονται μεταξύ τους. Dhe shikojmë njerëzit që janë në pushtet dhe që nxirren me njëri tjetrin, Γιατί θέλουν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. sepse duan të marrin pushtetin në dorën e tyre. Εμείς όμως αγωνιζόμαστε για να κάνουμε το θέλημα του Κύριου. Por neve mundohemi që të bëjmë vullnetin e Zotit. Πρέπει να δουν οι άνθρωποι τη συμπεριφορά μας, τη Duhet ζωή μας, duhet të shikojnë njerëzit cilën tonë dhe jetën tonë, για να καταλάβουν ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. që ata të kuptojnë që neve jemi njerëzit e Zotit. Η διαγωγή μας παίζει πολύ σοβαρό ρόλο. Pra mënyra se si ecim në këtë jetë është shumë e rëndësishme për ne. Εάν οι άνθρωποι λες σας καταλαβαίνουν κακοποιούς, Nëse njerëzit ju thonë që jeni të keq, ju të mirë, τον καλό σας έργο με τα νύδωση αυτά, po kur do shikojnë veprat tuaja të mira, να δοξάσουν τον Πατέρα στον ουρανή στη μέρα της επισκέψεως. që të lavdërojnë emrin e Krishtit në ditën e ardhit të Tij. Οι άνθρωποι μας παρακολουθούν αδελφοί. Njerëzit na ndjekin, na shikojnë. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος Do vi momenti që Krishti θα μαρτυρήσει για μας do dëshmojë për ne. και θα έρθει και αυτή στην Εκκλησία. Dhe ata do vinë në kishë. Να προσέχουμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Kemi shumë kujdes si edhe në tona. Έτσι θα κερδίσουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Dhe kështu do fitojmë njerëzit që janë anë mbanë. Στον ιό Λίδια της καθαρότητας των χειρών θα σώσω το μη αθώο. Sepse Zoti thotë përmes pasërtive të duarit tuaj unë do shpëtoj njerëzit tanë. Θέλουμε ο Κύριος να σώσει τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Duam që Zoti të shpëtoj familjet tona. Εάν λοιπόν η συμπεριφορά μας είναι αγία και καθαρή, Nëse mënyra se si ne ecim këta jetë është e pastër dhe shenjtë, ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας. Zoti dëgjon lutjet tona. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Shumë rëndësi do t'japim këto fjalëve. Ο άντρας σου είναι πιστός. Ο άντρας σου είναι πιστός. Burri tënd është besimtar. Η γυναίκα σου είναι πιστή. Gruaja tënde është besimtare. Μιλάς του Λόγου του Θεού και δεν σε ακούει. I flet për fjalën e Zotit dhe nuk të dëgjon. Εάν δεν ακούει τον Λόγο του Θεού, Dhe nëse në vend të dëgjojnë fjalën e Zotit, να πιστεί από την καλή συμπεριφορά σου. por nëse nuk dëgjon fjalën e Zotit dhe nuk ashtu ja, nuk beson, nga mënyra se si ti sillesh ajo të besojë. Αφού θα δει την καθόλου καθαρά διαγωγή σου. Por do shikojmë mënyrën se si ti sillesh e flet. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται και ο Κύριος κάνει σωτηρία. Dhe shikojmë që njerëzit që luten dhe që Zoti bën shpëtim. Μια αδελφή που είχε έναν άντρα ο οποίος ήταν κρεοπόλης. Dhe një motër që kishte një burr që ishte kasap, Πολύ δύσκολος άνθρωπος. shumë njëri i vështirë, Απρόσιτος. njëri që s'kishte fare kujdes, Όμως αυτή προσευχόταν για τον άντρα της. pra ai lutse për burrin e saj. Πέρασε πολύ καιρός, αλλά συνέχισε να προσευχόταν. Kalovi shumë kohë por ai vazhdonte të luteshe. Και μετά από μια προσευχή επιστρέφει στο σπίτι του Dhe pas një lutje si vinë në shtëpinë ajo, και βλέπει τον άντρα της ψηλά τα χέρια να πληρωμάνει με πνεύμα Άγιο να μιλάει γλώσσες. edhe si syrin brenda në shtëpi kjo gruaja shikon burrin e saj, i mbush me frymën e shenjtë me duar lart dhe lavdëronte Zotin. Άλλαξε η ζωή του και έγινε ένας Άγιος άνθρωπος. Ndryshoi jeta e këtij dhe u bë një njeri i shenjtë, Αποτέλεσμα της διαγωγής της γυναίκας. sepse ky është rezultati i sjelljes të gruas që qëndrovi. Σας παρακαλώ αυτά τα οποία ακούμε εδώ να τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Ju lutem vëllezër këto që sot dëgjojmë, t'i bëjmë vepër në jetën tona. Να έχουμε παρησία να χαιρετάμε τους αδελφούς. Kemi guxim dhe të kemi kurajjo që ne të përshëndesim vëllezërit, Να αγαπάμε τους αδελφούς. të duam vëllezërit. Λόγω του να αγαπάμε λέει και τους εχθρούς μας ακόμα. Fjala e Zotit thotë që të duam edhe armiqtë tonë akoma. Για να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Κυρίου μας. Kemi shumë kujdes që të bëjmë dakord me vullnetin e Zotit. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αγία. Kisha e Krishtit është e shenjtë Και η Αγία Εκκλησία θα παραλάβει ο Κύριος. dhe Zoti do marrë një kishë të shenjtë në Ακόμα qiell. και τρώμε βλάστη την αυτόν Prandaj thotë me frikë të madhe të punojmë për
shpëtimin tona. Αγιασμό ποτέ κανένα δεν θα δει τον Κύριο. Pa shëntërim, asë dhe njëri nuk do shikoj fytyrën e Zotit. Δόξα τω Θεώ. Lavdi Zotit. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό να μας ευλογήσει ο Θεός μας. Zoti na bekoj shumë dhe Zoti na thirrë që të vëmë në qiell. Ό,τι και να γίνει η ζωή μας είναι μαζί μας ο Κύριος. Çfarë do të ndodhë në jetën tonë, Zoti është me ne. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Kush mund të na ndajë nga dashuria e Zotit? Θλίψη, στεναχώρια, Trishtime, probleme, λιωμός, πείνα, ndoshta mos kesh tash bukë, γυμνότης, κίνδυνος, μάχαιρα. probleme, shumë rreziqe të mëdha. Γενικά σου θανατώμεθα την ημέρα λογίστημενος πρόβατος σφαγής. Dhe si thotë Zoti që ditë për ditë ishim si dele që ishim gati për therrje. Αλλά αυτά τα υπερνικόμενα δια του αγαπήσατος ημάς. Por ne gjithë këto i fitojmë përmes atij që na deshi, na dashurovi. Είμαστε του Κυρίου και ο Κύριος φυλάει τα παιδιά του. Jemi të Krishtit dhe ai ruan fëmijët e Αλλά για tij. να είμαστε του Κυρίου πρέπει να υπακούμε στη φωνή του, αδελφοί. Por që të jemi të Zotit duhet t'i bindemi zërt të tij. Ακούμε τη φωνή του Κυρίου και τον ακολουθούμε. Fëmijët e Zotit dëgjojnë zërin e tij dhe e ndjekin. Σας παρακαλώ να προσέχουμε την κάθε μας, Ju lutem të keni kujdes me qenën e Zotit, τη ζωή μας και τη συμπεριφορά μας. në mënyrë se sillemi dhe jetën tonë. Να είμαστε ενωμένοι όλοι, Të jemi të bashkuar të gjithë, γιατί ο Κύριος έρχεται. sepse Zoti po vjen. Έρχεται να παραλάβει η Εκκλησία Αγία Καθαρή. Po vjen të marrë një kishë të pastër, të Μια shenjtë, ουσαριτίδα ή τη κοιλίδα, që s'ka as dhe njollë. αλλά μια Εκκλησία που είναι Αγία και άμμο. Një kishë që s'ka as edhe një akuzë Μας të έδωσε shenjtë. αυτή την ευκαιρία ο Κύριος Na këtë dhe Zoti këtë mundësi na dha, να ζήσουμε ζωή αιώνια μαζί του. të kemi jetë të përjetshme me ata. Εμείς τον ευχαριστούμε γιατί δεν το άξιζε με αυτό. Ne falenderojmë Zotin sepse nuk ishim Ξέρουμε ποιοι είμαστε. sisim të denjë për këtë. Στην αμαρτία. Ishim në mëkat, ishim të vdekur. Νεκροί για τις αμαρτίες μας είμαστε. Ishim të vdekur në mëkatet tona. Και μας ζωοποίησε ο Θεός για την Dhe Χριστό. Zoti na dha jetë përmes Krishtit. Καταρχάς είμαστε συσσωρμένοι δεν απομάσουμε το δώρο. Dhe është hiri i Zotit që jemi të shpëtuar. Ευχηθούμε σε αυτούς μας. Është një dhuratë nga Zoti, Ευχαριστή μας ο Χριστός. sepse ne luvdohemi jo në emrin tonë, po në emrin të Krishtit. Γι' αυτό θέλουμε την επόμενη φορά που θα έρθουμε να σας δούμε όλους αγαπημένους ευλογημένους να δοξάσουμε τον Κύριο. Dhe me qenë Zoti kur vim gjendë përsëri, dua të shkojmë të tërë bashkë në paqen e Zotit dhe në dashurinë e Zotit. Lavdi Zotit. Falenderoj Zotin. Είναι μαζί σας όταν εμείς είμαστε με τον Κύριο, ο Θεός είναι μαζί μας. Kur ne jemi me Zotin, Zoti është me ne. Είμαστε με τον Κύριο. Jemi me Zotin, Μας ευλογήσει ο Θεός. Zoti na bekojë. Αλληλούια. Αλληλούια. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Fiton Zoti.